Are you ready to shout a big hallelujah? Are you sure? 1, 2, 3, hallelujah! That is to God, Ejonea Tata, Ranga Tatito Amani, Ranga Moshovorosi. Where Mukama, where Hanga Witu, Eya Kabirine ya Yesu, Nibanga Yabakunda Yesu, no Mukunda. Are you sure? 1, 2, 3, go hallelujah! To Jesus, our Redeemer, the Savior of our soul. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. One more. Emwe yokaya muheru, eyo moyo rukwera. Nibanga y'abakundo moyo rukwera. Omoyo rukwera ogwari wari kutuwera. Bibunegira kwari bayisire ari abahwera. Ogwe no muwezi naisha kuero singura stani. Naisha kuero singura mahembe. Naisha kuero singura buoro. Naisha kuero singura birwara. Naisha kuero singura chirechi. Hallelujah! I've come here with my girlfriend. Ishana girlfriend wanje. Nyenda banza baramusyao. Nibanga bakwenda kulewa girlfriend wa Pasawire. Ni girlfriend no muleba she's every girl. Nangu garo kunubwata nikire kuzara tuinaba aberere. Dekande baberere banje aberere mwisha. Tuine ba baby batora. Pastor children Ezekiel. Tuine bwana butabwa Isaac Karinga. Kamweka kabuzire kama simuno. Hallelujah. But Isaac was around here. Now, this young lady, our greeting, our gambire, yakazala ko bameka sigade kuzala yaba bameka. Bitwa Isaac yaze.
Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Yeah, I'm happy to see you all. And I give all the glory to God. As Pastor has told you, I'm his girlfriend and he's my boyfriend. The girlfriend when I went boyfriend. Praise God. Amina. And God has blessed us with 4 children. These are the youngest. We have other 2 a boy and a girl, who are the eldest. And we love the Lord. Praise God. But one thing I want to promise you, your coming tonight is not in vain. Praise God. Your coming tonight is not in vain. You're going with a miracle in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. I want to thank you so much, my husband, for loving me and for looking after me. Praise God. And we are blessed. He's going to take us into many things. He has been blessing us for many years as a church. And I know tonight we are going to be blessed. May God bless you so much. Girlfriend wanje ogune honorable member of parliament. Ariyo parliament ayichikumanyisa nanye ndi honorable wagaruka kundeba omanyengo honorable utoka abasa kuraro mu kitanda na honorable yaruka kumotari honorable kama simu mnonga. Hallelujah. So this here is favor. This one is Ezekiel Tumwine. The other 2 Tumwine is Isaac Tumwine is at the university, Mbalala University. Isaac Tumwine University. And Rebecca Tumwine who is in Makerere University. Na Rebecca Tumwine na somera Makerere University. This tallest man is the baby. Can you imagine? Can you guess his age? No, basakutebe myaka ye imuse mukono na sakutebe myaka ye. Aine myaka ye 15. Kama simu. Amina. Myaka ye 15. Ya tonga na jirango abu achino uswazi. Kama simu mnongo. So ntusima rahanga reka bagarukeyo nyenda tugire kitwakorera Yesu. Nibangaba ko abine no urano ine cyo kwenda korera Yesu. Ochine muhubiro gire tuwebare Yesu. Imana ngasa kwegarukirayo. Gire tuwebare Yesu. Webare Yesu. Webare mwana aranga. Webare mushone witu. Hallelujah. Mwene kiro cheri izoba nyenda kubamanyisa twine munywani witu Pastor Aloysius Bugingo. Hallelujah. Munywani witu Pastor Aloysius Bugingo aramwe nitwe kiro cheri izoba mwenu nindeba abakadde bekanisa ya Kanani barya abakadde mutuubire abekanisa ya Kanani abayikira nimanya Pastor kwarishe naisha kubareta kituti mbarebe bo bayikireho akona kamanyisa akakumanyisa ngu Pastor Aloysius Bugingo aliyo mulimbarara. Hallelujah. Aba Yohana umubatiza beye bayikira abakupreparinga the way
for the man of God, Pastor Aloysius Bugingo. Mukama asime munonga. Hallelujah. So ekiro kyeriizooba ranganza kutukorera ebirungi. Kama asime munonga. Nibangayo oyina amasiko g'ebirungi ku lugaru Mukama. Oyina amasiko ago. Ati nyenda tubanze tuchakare tudigide sitani yayendese egende koleki eyenikire Omuganda aganti yetugire ku munyanya tufe amaluma. Hallelujah. Sitani bwayagala koleki yetugire ku muti gw'omunyanya tufe amaluma. Hallelujah. Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi, mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi, mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi, ye mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi.
tewali afanana Yesu. Tewali era tewali na. Tewali na muntu. Tewali afanana Yesu. Tewali afanana Yesu. Tewali afanana Yesu. Tewali era tewali na. Tewali afanana Yesu. Tewali afanana Yesu. Tewali afanana Yesu. Tewali era tewali na. Tewali afanana Yesu. Tewali afanana Yesu. Tewali afanana Yesu. Tewali era tewali na. Tewali afanana Yesu. Tewali afanana Yesu. Tewali afanana Yesu. Tewali era tewali na. Nonya tewali era tewali na. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. Oh, there's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one. Katonda byakukagamba kutamukiriza tewali afaanana Yesu. Yes. Hallelujah. Kakati muwubire ng'ogamba tewali akwenkana Yesu. Tewali akwenkana Mukama. Mugambire tiyino likiwe. Tewali ono tali bawa byona. Weebale Yesu. Weebale mugambire tuweebale. Bamekaba kumusima abokunda jiranti webale alisima Yesu muhubira mugabire abokunda jiranti
abasafu n'entebe yawe shitame. Yenda kubakira mwena mu izina lya Mukama witu Yesu Kristo. Kamutanga rukamabishema. Nimbakira mwena mu izina lya Mukama witu Yesu Kristo. Hallelujah. Ekiro kyerizoba nshabire Yesu kandi yangarukamu ngatakagira muntu weno agarukayo n'ekirwara. Hallelujah. Ekiro kyerizoba nshabire munywani wanje Yesu Kristo ngatakagira wagarukayo n'obusaso mu mubiri gwe. Wano kikiriza garuka mwatamina. Wekamba gambira abantu barahanga. Yesu Kristo tarizira kutwegitaho obusasi bwitu tugume n'obusasi. Ejenjiri egwire engeri yo kugira ngu Yesu akisha atwegiteho obusasi tushashe. Hallelujah. Ekyo nekishuba kya Sitani. Bibunekira Yesu akagamba muri Yohana shura 10 omushorongo gw'10 yagira ngu Sitani akija kwiba kwita no kutwekereza kwokanya wenkija kibeki nibanga yabarashomira omushorongo gwe akija kutwegita tugira obusasi. Mwenye ndamba gambire abakuburire giri eyo kugira ngu Yesu akakwegita ogiro muhamire omusasi bakakigambisibwa butikiriza bakakigamba okubanganisa. That's a lie from the devil, because when you remain in pain, Jesus did not come. Yesu akagira ngu Sitani akija kwiba kwita no kutwekereza konkanya wenyizire bakoreki bagira amagara kandi bagagira enkayi omubishwire. Ekikweyongeraho ekyo nekishuba kya Sitani. Jesus came that we may have life and life in abundance. Leka twebuuze amagara omubishwire nigashagata. Amagara ombwijwire iwe niwe kyebuuze manye ebigambo byaranga tibigumire konka eddiini niyeri kubigumya. Obutikiriza bw'abaana b'abantu nibwo bukubireetera guma. Ekigambo kyaranga kiri kiriya nagira ngu nindeeberera ekigambo kyanje kukiikiriza. Hallelujah. Nabwekyo ekiro kyeriizooba Yesu yaza kwikiriza ekigambo kye. Okwikiriza kukiri kuki konka leka nkumanyise langa nareeberera ekigambo kye kukiikiriza. Omuli Yeremiya eshura y'okubanza akagambira Yeremiya nindeeberera ekigambo kyange kukiikiriza. Mukama asime munonga. Ekigambo kukirabe kiri ekyaranga langa neija kukiikiriza. Mukama asime munonga. Ekyawe n'okukiikiriza okabula kibanganisa. Ninkweshengereza ekiro kyeriizooba oyikirize ekigambo kya Ruhanga noija kureeba mukono gwa Ruhanga. Yesu Kristo izooba rimwe akija hariho abaishiki babiri bakaba baine munyanya yarwara yaba kubi amuheru yafa kuyabira arwire bakatumari Yesu bamugira ngu munywani wawe owokunda munonga arwire nakukoisha mutambire. Yesu yakyerererwamu kandi noshota akakyererwa munonga. Bibuli tekutugambira akakyererwa ebiro bingayi konka twaza kubarabaramu akakyererwa.
aho bamugambira ngo ari kubi bakagarukayo titukumanya akamara biro bingayi yafa kuyahereza kufa Yesu yisha bwanyuma y'ebiro bina afire titukumanya akamara biro bingayi bwanyuma yo kugambira Yesu ngo arwire konkani tumanya ngo Yesu kuyizire yashanga afire kumara ebiro bina kuyayikiraho munyanya ribamweta Marisa ekitebye kikiri muri Yohana eshura 11 ngo Marisa yagambira Yesu yamugira mukama wanje kuri wa birori aha niyo nshonga ngenda kurangirira tikikabire leti embera yawe tekabire leti embera yawe tekabire leti obunda bashaba kugizire ngo acyarenga Yesu nakugambira tikikarangire abantu nabasa kugira ngo iwoka sirana kikawa nindi akugambira Yesu nakugambira tikikawire hani kwa mkono gwa jiro tikikawire ninyisha kuruga mu mbereji jiro tikikawire ninyisha kuruga mu ndwareji tikikawire ninduga mbusasabu ekireki amagufa gomire gasakarukaye mu mwizine ya Yesu amagufa gomire gasakora ki garukaye mu mwizine ya Yesu Kristo mwana na sitari yana chenda yata kuchenda ekireki twaza kujema stand ekutana cyo mwizine ya Yesu twaza kujema ndwara kujijema. We are going to force the devil out of you. Yesu akatishikama shuta kubakomoro mwizine ya Yesu Kristo mararanga. Hallelujah. Munyanya yagira mukama wanje kuri wa birori aha munyanya zetro yakufire Yesu Kristo yamugira nga munyanya go neje kuzoka nibanga yabakwikiza ngo cyawe niwe nikizoka rizoba noikiriza murimo gwanyu guzoka noikiriza business nawe yawe nezoka kireki noikiriza bushwere bwanyu bizoka kireki noikiriza shagama yawe nezoka kireki neruga mwaka koko nokiro mwizina rya Yesu noikiriza ngo mubiri gwanyu guzoka kiro cyarizoba. Shout hallelujah. Yes, yamugira, it is not too late. Tukachereriwe. Musigazi we, tukachereriwe kufuna sente. Ngirango noreba kwari kusemya kama 10 biri waza kumuriyo moronga Yesu Kristo yaza kugiga rizamya kankaga emisambwa ehuname umizine rya Yesu noreba kwari kurenga monopo simanyi monopo nobota kizara Yesu Kristo yakutaka monopendisho umizine rya Yesu. Hallelujah. Owajitire mu mukazi bamweta Elizabeth niwe najikuteka mu izina rya Yesu nibanga yabakwikiza ngo Yesu Kristo ngo kuyabira ni kwari no ikiriza ngo akiri ngo kuyabirari nanga korera byakorira Elizabeth no ikiriza ngo Yesu Kristo ngo kuyabirari ni kwari akorera byakorira Sara akorera byakorira Ibrahimu ni wakutungure Ibrahimu ranga katandika kumuhereza amatungo ine myaka 35 iwo inengai ochiri baby ranga nasha kuyamba Ibrahimu 75 years and God said Abraham leave your people I will bless you 75 years abantu nabo batandikiye kureba ekituro konka Ibrahimu we natandika bwigara ni barangira mu izina rya Yesu imwe muri bizukuru ba Ibrahimu imusamu kono kiranyanje mwizukuru wa Ibrahimu nshanju netano abandi ni barebe bituro Ibrahimu we natandika
mukama kunkorera kiyakorire shwenkuru wawe Iburahimu ninjira ranga kunkorera kiyakorire Iburahimu shwenkuru. Hallelujah. Ekamba gambira abantu baranga bibu nejira when one is in Christ Jesus is a new creation. Yitwe tuli abamutano niyo nshonga kora aboriya otakashunirwe okakoresha bira ukoshunwe omuntu kwari kuzarwa murundo gwa kabiri. You become extraordinary person. Ebikurema abandi we tibikurema, ebikwita abandi we tibikwita, ebikutekansa abandi we tibikutekaho. Nikurangiraho mu izina rya Yesu. Bashwekuru wawe batera basize nosha kubibasa abo kuba wabe cyangirwe kisya abo wanyu kubarane bafa bari bato iwe nosha kwangaro mare emyaka nibanga yabakwikiriza ekyo. Abo wanyu kubarane bafa bari aboro iwe nosha kigara abo kuba wataho mu Ruganda Rusya ekyo nicyo twabetera omwanyo nangwe nikishabiro takaruga otashonerwe gambira mutayi wawe takakora ashomyekyo. Hallelujah. When one is in Christ Jesus is a new creation. Ngwe byakare byona niba byawawo erizobe byakare byona nibiwawo mu izina rya Yesu. Emikyeno yekikato wanyu newawo amahembe gomkikato wanyu nigawawo ebisirani byomukikato wanyu nibiwawo okufa mukiribata byekikato wanyu nibiwawo obugumba bwowanyu nibiwawo obuworo bwowanyu nibiwawo. When one is in Christ Jesus ahaweza muziteka abazini webale dokita mukama simo munombe nakugira ngo omuntu gwakuba ali omu Kristo Yesu nabali ekyangirwe kisya erizoba waza kuba ekyangirwe kisya emizimu ekwebwe emisambo yowanyu yaza kwebwa mu izina rya Yesu. Abakuroga abakutimbira obwina nibo barabugwemu ekiro kyerizoba twaza kushaba eshara weno wakutimbira obwina abe niwe yabugwamu mu izina abe niwe yabwerundamu. Yesu Kristo yaza kubahindura ebikwita ebiturani bita abo wanyu iwe tibirakubase abo kuba waza mu Ruganda Rusya waza mu Ruganda rutaku expiring. A family that does not expire. Nimba shabiro mu izina rya Yesu Kristo mwana arahanga amashitaga Iburahimu Isaka na Yakobo gabashumewe kiro kyerizoba Iburahimu akana shabanye kiro niyo nshonga nitentu shabanye kiro manyati tuli omutwe gwa Iburahimu akana shabanye kiro akatalinga takushankaba abanyamahanga abarakorera barane bashaba manyayi mwe muri abishimwe yitwa ba Iburahimu bishukuru ba Iburahimu tutwazanka Iburahimu akana shabanye kiro nitwa ntujanye kiro tushabeshara ranga wa Iburahimu akunkorere cyamani nimwe mwena bari yakwe ranga wa Iburahimu akuyindure ekyaro cyo wanyu bakurebe bakimanye kwihoryo wo mutano abaragaruke kureba bebuze n'ecyo kibira mwana ubagambire manyandye cyangirwe kisya ebyakare bihwirewo ebiturani biremesa bo witubikawawo emikyeno nebisirani byekikacho witubikawawo obwina sinitima lyebo witubikawawo emutima mulungi bebuze omwana ogwo omutima mulungi akagwiyayi abo wabo bona kabina emitima mibi ranga lyo nakoramu omulimo omwizina lya Yesu ranga akuchungure akuyindura kyangirwe kisya. Hallelujah. Ebyandikiro bitugambira omubaruwa Yohana eyokubanza eshura neya katano omushorongo gwa kana ngukyone kikuzarwa Ruhanga nikisinguresi
ekiro kyeriiso barangana kushweka amashita g'obusinguzi osingura ensi osingura ebisirani osingura obworo osingura obutasunwa. Haleluya! Kyona ekikuzaarwa Ruhanga nekisingura ensi. Omwana oliye waayogeza ku mpeereza sente bamweta musimenta akeshongora tuli abasinguzi bishemwe mutatina tuli abasinguzi azamutagira obwoba bingi birakugamba konkano byakwisha Yesu natumanya twemerere nk'amamazi. Haleluya! Tuli abasinguzi abishemwe mutatina. Iburahimu abanda bakutandikira kureba ekituro wakana atandika gigara. You don't expire. Oine DNA ya Iburahimu. Abishemwe twine DNA ya Iburahimu. Abandi bakirangu warenge myaka 40 nobo takigigara. Ito na myaka 55 tutandika gigara. Gangana shakwangaza ogigare kando enjoying obugiga bwawe. Iburahimu akitwa ndwari ibiri. Biblia tugambira omukutandika shura yabiri nina ngu Iburahimu yafaine myaka mingi munonga kandi aliyo mugiga mwi. Endwara zisire Iburahimu nibiri. Mwene myaka mingi munonga. Akabiri n'obugiga mwingi muno. Ejo niyo ndwara yawe. Haleluya! Ejo niyo ndwara yabikiriza. Ngu Iburahimu yafaine myaka mingi kandi alina amatungo mingi. Ejo n'amazima Yesu nakikora. Nyewenkishamu omulimba Rome nyine omutwaro gumwe n'ekicweka ogwe sente. Pastor Willy Tumwine kutwamazire ku Rusedi n'abazire banje ba pastor ba Kampala bansibura bansikira omutwaro gumwe n'ekicweka. Nyina abasigazi 13 kandi bakandi bali nk'ebisokomi. Abana bali balyanga ne weeralikirira kama simuno nkizambarara nyina kiweka kya bulangiti ekitweka kimwe nkakisigira sande konkati kugira ngo nkeruka Kampala ndi omwora nkasigayo obugiga bwanjye nkasigayo enju sandogwe n'omurumuna n'abaana ba mukuru wanje akabansigira bali bato n'abasiga omunju konkako esente nahwamu kubabire ni bansibura bansigira omutwaro gumwe n'ekicweka. Gangana eja kugigaza n'obwa kutandika ine kapito y'omutwaro gumwe n'ekicweka. Iburahimu akitwa endwara zingayi emyaka mingi n'amatungo mingi. Iwe oli omwizukuru wa Iburahimu so mukono gira nyewe ndi omwizukuru wa Iburahimu. Nyewe ndi mwizukuru wa Iburahimu owa Isaka owa Yakobo. Emizimu y'ekika kiwanyu tekikubasa. Konka nyenda kuhereza obwenje ekintu kimwe kyonka abantu bambalala abantu bankore mwena nimbasiima mwebale kwisha mwebale kunda Pastor Aloysius Bugingo mwebale manyaka nakamanyiso ngo mukundo muhereza waranga Aloysius Bugingo abakumukunda mwimuse mukono mugire mutima. Arari Pastor Aloysius Bugingo nakundwa abantu bingi. Hariho mugiga omulimba ro mutingwe namugamba izina nyewe ntangire tingwe namugamba izina muka Pastor Aloysius Bugingo nyewe nkanta kumanya ngogo mushiza no wasano kumikomisho muburire enjiri muka nyewe ntini Pastor Aloysius Bugingo akisha bukirikari atwira omulimba akisha rwakasha tunyekira yantero yangira hano nashikamu mulimba kinyencha kare mbasa kureba namubuzi yangira nyenchaka tokuja kundeba nyine yindikuzi yangira nkunda arugenza kuterera simu nkashayi 10 nategeza shayi 10 tiyanterera simu wagaruka kugamba shayi neza nyekiro yangira mpaso nsasire tinakutera
yangambira omuntu wamusibye omukaye namugira ogwe nteko natira. Haleluya. Bantu mwe buzimazima omuntu ogwo nimumukunda mweterera omungalo. Nkatangara akangambira omuntu ogwe nanye namukugambira notangara ko kati nkamugamba abokuba obundi abantu barangabo ne batakwenda kola ki kuba exposing konkanye wentangire kwangizire ngo asibire omukayo omuntu warango ngo yamwakire basiba ni bariya ni banywa namusima yamugira ngo atura nareba program ze nyenye kiro narara TV nagira abantu mwe omuyiguru okwe ntuja kubugabuga naye abantu abitwabire ntutekateka mu nibazo mugere nabo ekyo bantu barahanga mutandike kureba abantu barahanga bari abantu barahanga abo kuba noja kutangara noja kwika omuyiguru oze kureba oreba omuntu obwire notekateka ngo ashimire kuba ariyo mugeyere oyebuze watahamoto mukama simu mno. Abantu ni barara za radio zitu, abantu ni barara TV, ni bechingira no mashugabo. Ni bechingira no munzu zabo bataho TV. Haleluya. Arara na yetisa, arara na shunwa. Iwe kore kumureba mu muhando gira ngo urebe stage nga abantu baranga mutandike kubareba mu ruhanga ranga we namanya abantu be ekiro cyeri isoba ati tulia TV Salt TV tulia Salt Radio tulia Glory FM aho ndikugambira radio ibiri zona zilioni zitu airinga na TV eriyo netkola ki netu airinga kana social media yishwire ata ndikugambira abantu bariyokwe ni bashunwa abantu bariyokwe ni bahinduka abandi mwisha ekiro cyeri isoba mwagira reka mbiteke mwengato kamwende nsule waline Yesu Kristo niyo nshonga nindangiriro mu izina rya Yesu toragaruke yonko kuwiza toragaruke yonko kuwiza Yesu akwereze byori kushabira amagufa gomire gagaruke nyama amaskoga gagaruke owabari hache kwereza butwa otakayereza butwa ranga kwinire pulani owabari hache kweteka mwamuguha reka kweta mwamuguha in the future timwampura kurunja bishemwe na kugira ngo in the future wano chichiriza jirota amina mbwena bishe ekiro cyeri isoba owishemwe pasalozi ya subujingo na yenda kwisha aturaze nitushaba mpako mkashesha nimba shabata kajiro wata nibanga yaba kugira ngo ekiro kitinkuta imuso mukoro gambiro ati Yesu ekireki ni shaba appointment garuka mo kigambira mantiro ati Yesu ekireki ni nkushaba appointment ninyenda tubugabugane ninyenda tuganire nineshonga zanje ranga kugaruka mu izina rya Yesu. Dauda akajiandika Zaburi yona yagira ngo ruhanga wa Isiraili ruhanga wa Sayuni akugarukemo nanye nikugambira ruhanga wa Sayuni akoreki akugaruke mu sara yawe mu izina rya Yesu. Nanye ninyemerera ka Daudi nibagambira ni mwabaryoku ruhanga bagaruke mu sara zanyu mu izina rya Yesu. Wano shabira bana bawe ruhanga akugarukemo wano shabira business yawe ruhanga akugarukemo wano shabira obushwere ruhanga kugarukemo ruhanga kuletera omushija oba yamuya China babakora engudo akachina kakurebe kakwekwe kaka abira kushukuma bayanga kureba fazali omu China akurebe
nibangaba kugira ngo afazali omu China ndebe ninga kuletera mu kyotala konkota karugira mwa. Haleluya. Danga kukorera cyo kutangaza ekyo niyo shara yanje. Abakushabira ku kirendwara ranga batambire abongere emyaka ko kuyagire Kezekiya akariyo wokufa yahindukire kisika yagira mu mukamaranga wanje habwaki nifati nkiriyo mwana muto niwe ninkurangiriraho habwaki nofati okiriyo mwana muto ewe n'emyaka 8 yonka nozai wishe buyaseka 8 nimiki nayoreke owa 8 nabatakwenda kugenda ranga buli omwamu amuikize emyaka yarukwenda noyendengayi yimusi emikono girangirire oti nyendigana ranga gikumpera mu izina lya Yesu. Hakuba na Bible nikweri kugira ng'omuto munonga ali afera emyaka 100 ranga kumpera emyaka 100 ohangara okuza abaana bawe okuza n'abijukuru bawe otakasigaho berere bakiri bato ekyo nakikushabira mu izina lya Yesu. Haleluya. Nyenda kushabe sharibi eyo kubanza ni nkuru munonga ninyenda ni wobo mwishukuru wa Ibrahimu nyowenka hinduko mwishukuru wa Ibrahimu okurugo bunjunwa nyowenka junwa abamwe ni mumanya story yanje nkira kujibayerezo obujulizi na munonga basoloti ni bamanya ni bakunda munonga kundu kuzani baenda mperezo obujulizi bwanje nze nazalibwa katwe nze ndi boy weka hedi nze sibanga ko fala icyo mukimanya bulugana yatyo vola banze ndi wanjawulo nze ndi nagu natandika okutunulanga ndi bebe bazulawe bati nentunulira obwana obulala bumala ebbanga naye nze nalabirabo nze nagandi kano kaboyi kajja kuba kakabi ne maama wange ne batya nenkulira ekatwe myaka gyange gye nagimalira nenkole fujjo ne bansibasiba mu mwana ne bampumizamu katono tonnaogwomani ngera bakawboyi wano ndabyona kawboyi wange waga kubanga fenna boyi wange weripanda oli wano ipanda boyi yazene muzeyi bwaba wali yatambudemu bana janja mubalaga twali bana beripanda ojja kulaba wano fenga tuli wegena tunaffe tubeerawo bubeezi mwana twabeerawo bubeezi ate tetwabanga na nnugu nga buno obusajja obulabisa ebinnyo anamanyala obugayi bulabisa ebinnyo neffe twabeeranga bulakaboyi tabeera na nnugu era mwena mbasabira temubanga na nnugu mwana tobanga na nnugu gawe obugayi obulabisa ebinnyo abitanga kagayi kalabisa binnyo so kakati eyo gye twavubutuka Yesu najja nakola ki atulokola bwamala tulokola naga mugende mubuulira enjiri tuna enjiri tunagibuulira tutye ffe nga entandikwa sinungi era nze nali ndokose bwe naafa ngende mu ggulu nze nali neetaasa geyeena bino ebyokubuulira enjiri saabiriiko eraga mwana ngiwunyawunyisiza kati nga bwe ndokose kankyukire ddala siddayo kubakuba era njaga kubabuulira mu mwana abazze wano ng'owaze kubakuba bajja kusalako obusajja mwebuli sajja mwebuli obumu tebwambadde naye nga mwebuli waliwo bendabudde azikuwaze kuwenja wano tebawenjezaawo bajja kulya gamba akuliranye nti mwana wano tebawenjezaawo busajja mwebuli sajja mwebuli gwalume mwebuli luketaketa era wogimunyisiza webukusalirako katokola nsobi. Haleluya. Kakati Yesu najja nyamba nendokoka. Amina. Kama feba siwe Yesu nanyamba nakola ki
era singa nali sirokose ebyali bigenda okunzita byali bingi. Ekisookera ddala bw'obeera mu bulamu obwo yinza obutawangaala kubanga gy'okoma giwunyisa obusajja bukusalako oluusi bukulima odamu buyinza okulima awabi n'ofuniramu ebigondwa ne bikutwala ajja bukuwumiza. So Mukama nanyamba nenkola ki nendokoka nga ndokose nti nga manyi nti akandokoke ngende mu ggulu naye Katonda ayina ekisa. Kyovula olwaleero njagala kugamba bw'onoolokoka waliwo ebintu bingi Yesu byagenda okukolera. Ekyokubanza Yesu n'akulinda. Abishemu Yesu n'akola ki? N'akulinda. Ebizibu ebyakubire ne bikutwala osanga wabyetantala. Mukama simu munonga osanga wakola ki? Wabyetantala. Ekyakabiri Yesu n'akwehera omugisha gwawe. Buli omu oli ahalanga niwe yakulesera mu nsi egi torimu abwa accidenti. Nibabasa kuba bagizire ngo oliho ekisira nibagamba ebyakwenda kugambisibwa konka tibo bakuhangire owakuhangire we n'akumanya. Owakulesera mu nsi egi alina emihanda mingi eyali kubasa kulabyamu watandika kumwesiga okashaba okazunwa okaba serious. Mukama simu munonga. Ekyakashatu n'oba olina amasiko agamagara agatakola ki? Agatawa. Ekyakana n'oba wataaba mu luganda lwa Ibulayimu olwa Isaaka olwa Yakobo abo wanyu ebyabaremire iwe noija kubikora. Abo wanyu baani bafa bakiri bato iwe noija kuhangaara. Abo wanyu baani bintu endwara kananka iwe tere kukwataho. N'oba wahinduka kiyanjirwe kisya. Bibuli nikweri kugamba Korinsa bakabira shura ne akatano mushongo 17. When one is in Christ Jesus is a new creation, the old has passed away. Mwena bishe nyabakira munonga mwebale kwisha konka nimbashaba mwakire Yesu Kristo ab'omujuni w'amagaragara. Ekyo kintu kyefuuza obumbanza kujunwa nkabanza kugezagezaho kujunwa emirundi mingi. Ogwokubanza nkashanga olukungana Ankole lukaaliyo mu mwanya nebagweta Nakivubo bbulu. Twali tuva mu site ne banywani bange nga tutambula bwe tusanga akakungana nsooka twebetawo ng'ekituleese tetuzze kukola ki? Kuwulira njiri naye nga tuzze kuwenja. Tunoonya-noonyaamu awo busente mu bafala naye enjiri nze neekwatako. Musajja n'abuulira enjiri n'abuuza abaagala okulokoka n'empanika omukono. Abayaaye ne banzirukako mangu ne baga gwe kiki kyoliko ne bankwata omukono ne baguza wansi ne baga tuve na wano. Omanyi waliwo abantu nga sitaani ayagala bakozesa bakusubye ekyamagero kyo. Bano abaana sitaani yabakozesa ne bankwata omukono ne baguza wansi ne baga nti oyagala kwesiruwaza oyagala kudda mu byakifala tuve na wano. Ne bantambuza naye omutima ne gusigala nga gugamba sajja ebintu byayogedde. N'agenda kwonka mutima gwagumamu kandi kunarugirawo tinaafuna bizibu bankwata bantwala Luzira. Naye njiwunyisaamu nze nakolamu ensobi awo ntomanyi tetu bantwala Luzira. Naye nali Luzira eyo nenzijukira ekintu kyenjiri eyo neŋŋenda mu balokole Luzira mukomera nensabasabako n'abalokola awo. Naye bwe banta n'enkita ekyokulokoka nensooka nkivaamu. Kati nze omulundi ogwokusatu gwe nalokokera ddala oguli serious Yesu naneesisinkanira nendo. Naye kyembadde njagala okubabuulira okulokoka tekusala. Okuzunwa binshemwe ni kurungi. Kunaashumirwa ebya serious nkagira bantu mwe abwe akinka kyerererwa. Nagira kunaashumirwa kare na n'ebizibu ebyo ebindabira mutinkaabirabiramu. Mukama asiimwe Ruhanga kikulinzire oyina omwisyo oyina amagara
erizobo takakora nshobi takaruka yotinde Yesu abishe mwe Yesu Kristo niwe muhanda n'amazima n'amagara wotine Yesu nobotine magara Bibuli likwera kushomesa Bibuli negira ngo urangana akunda umwana we buri muntu we no kumwikiriza ayina magara kuko takumwikiriza tayine magara kandi n'ikiniga cyaranga kiri ariho muntu warahanga tinkwenda gamba bingi nyenda manze kushabire sharejo oyakire Yesu Kristo reka kuteka teka kintu kindi ebindi Yesu naisha kora ebindo bikora ki obimurekere okujunwa kwanje nkabanza kugira bizo ekyabira nkinzu nisabi kunde mankanyine mu ekizibu kyanje nkani nyemanya kani manyanye nebindi kukozesa oreba abana bakambuza abantu kombicho nibina agira ibintu binabine nekozesa kugumaho obungo bwanje bwangira ngutinka bicwa konko murundo ogunkamarira nagira kanzo mu kanisa na nemigugu yanje Yesu Kristo abeni we yakoraki abeni we yanyamba najunwa nazo mu kanisa nemitwaro yanje nebizibu byanje naguma mu kanisa nagambira Yesu Kristo taza Yesu ninkozese kintu eki nagambira na pastor ngamba pastor nzenga kuba nababa munzikiriza mbere mu kyachi ngangalia agusagala gabagamba ina gendalindia bajitanwa nakubange noa kati nsumbalanga jangu ngabori kino njagala nawe nkikugambe ijanko kori Yesu Kristo ni wara akuyambe reka kutegereza ababere bagira kumbanze nchwa marwa kunda chwa marwa owishe mwe ijanko kori Yesu Kristo akoreki akweyambire kuri nakitegerize kubanza kuchwa omuseguriya nati kuri n'ekitoba mukama simo mnonga nikiriza nijana nebizibu byanjye Yesu yija yankomora eja inagireka erizoba ndio mborizi wengiri ranga yankorere byo kutangaza ranga yangiro tati na nyiwenka kumanya kare ninyija kutuma burire njiri nko kundi yo ninjiburire rizoba abishe mwe burire njiri mu Uganda ebichoka binje bya Uganda mburire njira heru ya Uganda mburire njira America mburire njiri nanka Australia ntambwira mahanga naburire njiri nagira mustanika yabire nyibireho mugisha abishe mwaro ekintu rwange kiyakuteka tekire konko muzigu naenda akikuremese ekireki nobasa kwimusa mukono gwa uti Yesu Kristo ninyende kintu cyanje kiwanteka tekire amagara ganje naga kukwasa nasharamu najunwa ati ninyendo muntu wenka ori kugira ngo Yesu akireki nyendo nyambe nshunwe pani wo wayemerera amaguru gawe ahori nyewe nkushabire yemerera mukama bampero omugisha mwemerere wese yemerera kandi nyenda kubashaba imwe bari hihi nemyanya yabo murinde myanya yabo ninyenda abantu abashara mukujunwa mutambure mwisha omwanya gweye mugurinde mutaga guteka muntu ndisho mwije mubanze mwashimwa twikirize Yesu Kristo ogo akire kiyakorera amagara gitu akire nko kuyatuyamba owayambire pastor bugingo owayambire pastor wire ni wakuyamba oshunwe mubareke bahikayi bareke bona bishe mubareke bije abakwenda kujunwa ranga bankorere birungi rango wanjunire rango wanyambire rango nkorire byembabazi ni wabakorere rango wampamiso mu kanisa nkahama tindagwire abantu bakandi bagira naisha kuremwa nibisha kumurema naisha kugwa tindagwire nimwe timuragwe reba abantu baranga mutere Yesu engarazama reba abantu baranga bakwisha kujunwa reba kituke kireba baranga byarukora reba abantu baranga kujunwa weja mwije oh mwebare abantu baranga erizoba mwashara mukuba abana ba Isirayeli mwashara mukuba bizukuru ba Iburayimu mwashara mukujunwa mwashwaza stano mwizine rya Kristo wamugustani mwamushwaza reba mukono gwa mukama rebe mbabazarahanga no wakubire nakorechi ejo nishaka bache yakubire neshu n'abantu ukababona
ubwo ni muntu Yesu ni sente Yesu wakubira no hayo bantu baranga mutere Yesu yagarezama musime mukama musime ruhanga webara Yesu webara mushuni witu webara mushuni witu webara abantu bawababona webara abami n'abacyaro webara abana n'abantu bakuru Yesu webara waferira abasisi okatufera tukirama okatufera tujunwe okatufera tugira amagara gatowo okatufera tusingura muzigo sita webara abakazi n'abashisha bariyo nibasingura bantu baranga butera mu ngaro musinga mukama izimo musharaba mukunize mumwishe echo chitu abandi izimo wijaba kwenda kushunwa mwizira chimwana noko yona mwishuro izimo chochi kanikando shirabyona Yesu akashwa batera byoma batera mizindaro chamaga babaka bahereze mitima ahekati ezachi Echamu chamagara, echamu chamagara, eyosia mitima, eyosia chamagara, eyosia emitima, ekachi, ezachi, nisima, usharaba, nishamwe. Shagama yawe yonkani yerukubasi mwimusiye mikona bisha kujuno abantu barangaba Yesu asimu abishemwe Yesu asimu rukubasa kujuna abantu nkaba bona nishaba Yesu bono bahindure nkawire tumwine nkoko wanjunire ese nyanjire ese najire abantu bona bapwira masiko n'abazire banje bakabateye nyine mu masiko
Yesu wanjuna wampindura omugasha abantu abahindura bomugasha mubampindura bomugasha bona babe bawire tumwine enseji bagitengese barete njiri baburure by'amani bahindura abantu biyemo abakazi n'abashisha b'amani bimusiye mikono mushabe sharege garuka mu bigambe bigirote yes erizoba nijo mishoga ninyikiriza ndiyo musisi orukwetenga embabaza ndiyo musisi orukwetenga eshagama yawe erizoba niguraho umutima gwanjye ninkwakira amagara ganjye nsasire bibyanjye onyozere eshagama yawe ninyatura n'akanwa kanjye najunwa webare kumfera webare kunjuna webare Yesu amin urure kigambo eki eriizooba ati mpurira ebintu kwenda kugambira ebyo eriizooba tokwetenga kubigambo ebi nebyanjye ninyenda kubikugambira eriizooba nyowe niwe titwine ntani somisho garanga Pastor Rosias Bugingo na niwe timwine ntani somisho garanga Bibu nejirangu bona bamwikiriza akabahereza obushoborozi kuhinduka abana barahanga eriizooba mwahinduka abana barahanga haleluya okimanya omutima gwawe ngweriizooba wahinduka bebi warahanga ori bebi we naija kureberera naija kukunda naija kuhereza obusinguzi ekireka nkibagambire ati waba omwana warahanga otarigaruka kutinda kwikasho mwareba abaana banje abo reka mboreke ekyo kureberaho abaana banje bakubasa kuba muri yamwe iruke speed iruko Jacques tuti abondo kuzara mwiruke speed mboreke ekimwahinduka tihine mu kantu nobukakuba kache stane takakugambira ngo bundi oriyo mwana kache kache turi mwana kache kache oriyo mwana bya serious noreba abantu aba nabana banje konkati barungi ngakira kuntezo mutwe tiba bimunonga tiba bimunonga ebintu konka Favor nkorere kintu eki kale dadi zagaruka tiya kikora mukama simo no Favor kanguziro korechi dadi nyebirwe no yebwa every day oguna akira kuzwala emyenda yanje atajishabiri nza kulonda t-shirt yanje rinka usanga gaya jiswire akajiswara kuyahirize yajirofaze anago uri bagayo jirukagayo imwe abasire no bano okoraki no mwana no kireba no cyana we kandi kwa kumara dadi man yenda yawe kumita no nyine cyumva muri bati t-shirt yanjye ndikare mpora sori zoba wabo mwana warahanga ekyo nayenda nkikoreke stane tarijiro bya kugira ngo tori murungi munonga kuba mwana warahanga atogwizekeri nanguna neje mparekeri yanje yagiye This was my pant. It was my pant. I bought it in America.
Yokajindi awe be serious. But he's my son. Kama simu mnongo. Na antabura kongana yugarika nti kongama na story. Hii. Kama simu mnongo. Kurugeri izuba. Na nganesha kumana kukunda. Nugu wakuba muteza mwensibo. Nikushabira ranga kuyango tari muteza nsibo. Kongana nugu wakuba muteza nsibo uliyo mwana we. Hallelujah! Otari rugaranga wawe. Chikankora kubi munonga. Izekeri kuyakunduka waka akagenda. Wakuba yatwara empare yanjye nabanyanga bati dadi yahagira mwenke kiniga ahunje tinkwija kusemerera ngira ngo kare abana natakanisa ko kumomoka pasa bugembe yahimbe rira kati koma weka kitawa kulindiride tewali muyaye bachuka dirote tewazali wote siya kulindarinda mwana Katikoma weka shitawa kulindirite Katikoma weka shitawa kulindirite Sitawazana siya kulimba liba Alemana Kalera waganira tala Ebiriye bichi Kamamera bite kumaho Obinga paruni Chebafuwa momu kabazanji Negenda mubanga Neparireyo Nanyi ndiyo mujivu Balo nyelemete mubanga Tuti wakasera Dulibono nekoma omusi Kale nawe kutyo Mukama yakuwa Mwolemera mukibiri Nibanga yabako kati olwalero okomyewe waka Lwanga n'abakunda okurugera izoba nyenda kubahereza obwenge otarigaruka kuferwa kuzo mu kanisa oko niyo muka okumoyike tata wawe embera n'obuyakushanke yakoraki eyaguma oizo mu kanisa oizo shitamo mu kanisa omugambiro taza tata mpereza maani nsingure tata neja kuhereza maani nokoraki nija kusimbura muremero mu kanisa iguse mukono gira ati nija kuremero mu kanisa tinjiruga mu kanisa omwizina lya Yesu ati mwashunwa muri abana barahanga naza kubashabira shara na nabahereza baranga bari kuriya baza gorora emikono babashabire shara mukama abakorere birungi kandi abishe mwembinira amakuru marungi munywani wanyu Pastor Lozias bugingo yayikira haleluya munywani wanyu Pastor Suzani Makura yayikira banywani banyu bona bakadde b'ekkanisa ya Kanani bayikira haleluya so erizoba mwashunwa izoba lirungi mwashunwa munywani wanyu omukira kura radio na TV aliyo mulimbarra mwenu lekande babantu abakurugo mulimbarra oliyo mutuze wambarra mwena muri abatuze bambarra ati imwe cyakora kurungi mwashunirwa kanisa ikanisa mwagireba so ngumemba rebe nibanga bakugira pasa noja guma nondeba kurugati mukama bampero mukisareka tubashabire shara imutse mikono nyine wa pastor munywani wanje omushije oguni mukunda munonga hariho ba pastor bandi mwiruke speed mbagambe nyenda Pastor Alozias buginga kimanyengo mulimbarra harimo ba pastor abakumukunda Katonda tayina kirala kyeyatutuma ebirala twongera mu bwongezi naye Katonda yatutuma kubuulira nti
yagamba ngende mu nsi yonna mubuulire ebitonde byonna kyekyo kye yatutuma. Ebirala tusobola okwongeramu tekirina mutawaana, tuli bantu ba Katonda ate Katonda atwagala. Bw'oyagala okwongeramu by'oyagadde oyinza, naye ensonga esinga obukulu kubuulira njiri. Era kambabuulire bano abantu abalokose wano, ekyo Bayibuli egamba nti omuntu omu bw'alokoka mu ggulu wabeerayo embaga.